وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, yan nakamo simusugpat ha tiranan sin pakarajaan na to. Damikian da isab ha YouTube, iban Facebook, murah-murahan, taufikan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu na to ini. Dari pasungod na to ini pangadjian na to amoy in laung ta limabay waktu ini dahing ha mga hukuman sin mga sila amoy in makabuka ha lauman sin bulan Ramadan. Bang unuin hukuman kumugdan kanila. Laung ta nasabot ta panagnaan ito hatungod si mga sila amin magtutulak-tulak na matarang na ito, alhamdulillah. In sumunod bihaon hatungod si mga sila amoy in laung ta aun niya na masakit. Yan in aturan sara beta kato hatungod si mga sila aun niya nanam aun basakit bang laung niya in kaaunan bat makakaus siya atin niya kakausan niya in biya mga misan aun niya nanam niya bat hati niya makajari siya mamuasa na inyan amo hindi siya laung ta makananam tuod sin biya kasigpitan ini mga pangsan madtubihan na bangsa upama di niya kakausan inyan to na manjari siya yadto mamuka. Na inyan amo adto biya mga hukuman sara biya ita kato taniyo. In pakarajaan donhan biya ita sampai limpal kato taniyo halaw man sing Quran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan ha suratul Baqarah ayat hanggatus kawalon tagupat. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. In tungod paperkala ha mga sila amo hindi laung ta mara nila in baran nila ito kayad amuin ha tungod sin parkala pagpuasa karna sin masyakka ugat sin amuin ini niya nanam niya bat di niya to kakausan di niya ikatunay na inyan laung ta kakunahan niya magpidya. Tiap-tiap adlaw amoy in magpidya siya. Bihadto in amoy aturan. Na in pagpidya sambil biya kato tanyo in sukuran niya. Sa kira-kira bang biya sindikato laung ta amoy in mamarahiroonhan in pagbuka iban sin pagsahur. Bihadto imbistahan sin amoy pag-ianon ini pidya. At niya in sila ha ini ul Arab tukaing kakaon nila iban sin kakaunta na sampai in sukuran niya biya bay takbihan long niya ang kamud. At niya hang kasakop sin amin 25 yaon dahil nga amin mga pagtugnaon nila pagkaon nila na amo yan tulong ta in sukuran. Na hindi ka to wayron ngi niya long ta makapalabi kita sin amoy indirihilan ta labi marayaw inyad to labi-labi na mga sila amoy in
ini long ta malam-malam maimbya mga kahuyanan, alawi marayaw amin mapalabitain, ini dirihilan tayad to sabab na inya to bistahon dasin, Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, hamanga sila amuin, mag, ini, lamod, ayaw long taha pagpuasa. Misan inamuin, ini magsarak kakaw yun, magsarak karakaw. Kung magkaw magsarak ka, amuin, sa kira-kira, bukon sa diyan buok tao imbya mga makahampit, tumagawa, labi marayaw in mataod. Sabab, bang siya mataod na mataod day sabihin, tukuran sin, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ini hinang marayaw, bang mantulos ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala, in pagamal sin kita niyo mga katawte manghuran sa agama Islam. Nahatungod sinyad to, long ta, na bangsaw pa malong tabat inyad to amin dungdungan niya in pakaradyaan na biya siya namin sakit niya yaon. Long ta, bat inya undi niya yaon kakausan hitunay, in pagpuasan niya, karena sin masakit yaon, sarta ini di niya masiguro biya mga impag-uli yaon, na amad tuin laong niya biya ta doon magsarak ka siya tiap-tiap adlaw, amoy in hasukuran long ta hangkamud long niya at inireng ha mga kakaon. Amad timbi mga ini hakakaon sin mga Arab na di kato long ta in kakaon di kato na bukon biya sin pagkaunon sin Arab in kato na in kamangamuhan bihan bukas bihan sa taon de sab sukuran niya in ini di kato in gantangan na kaunad to bihaon kilo na bihan. In paggantang na kaunad to na long taon tunga kakantang aun siya hang kasupa bihan at inin ang kasupa yaon amin tunga sin tunga bihan. Namod tin biya mga sukuran na biya yaon kilo na in biya mga iusal piya pakay sin katan. Na amoy ito mga katawte manguran agama Islam. Hindi karuan niya sa puton taroon hay ni amoin mga sila longta malaas na impangumulan. At niya ini abya sin kaptangan bihaon senior na. Bihan, muna paganon long niya as-Sheikhul Kabir. Amo na in sheikh na hati niya malaas-laas na in pangumulan sarta dunhan amin timatanda na to din biya kalaas biya na makamo inibihan na lamod na rin ha mga iitungon bihan sin amin bistahon lang tareng ha mga as-Sheikhul Kabir amin mga taumaas na bihan na amo yan to na ininilong niya sibo din kaunan niya pag anong dunhan siyabot doon Sheikhul Kabir na lamod dito hato yung babae at Sheikha Al-Kabira. At niya babae, maas babae, damikyan senyor da isab, na inyan, tungod sin sila, na nakasod na roon haamuin pangumulan si pagyanon at Sheikhuha, amuin lang ta, way pa isab naglian, yaon pa in ini biya mga panganal, marayaw, sarta yaon pa masi-masi intibot, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyaon beta kato bangsa upama in pangumulan niya yaon. Laas niya bat karna in siya di na siya tuod maka ini sandal mag ini sandal sinamin sa sandalan lang taring hainomon ibansin ini pagkaon tunhan na damikyan in siya diari na in pag ini buka niya sarta damikyan in siya mag pidyara isab. At niya biadasin amuin nasasakit yaon at niya timbangan niya bihat tura isab hangkamud daing ha amin pagkaon at niya hang kasangkop kasakop lang tasin amin 25 niya yaon
biasim biyaitah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rakkasa Syekhul Kabir an yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alay. Amura ko man impiag bidaan doon haon long niya biyaitasin Ibnu Abbas dihilan in mga malaas na bihan biya mga ini habok din ha mga kalimayahan na kabidda karna sinamin kalaas nila bangganta ba't di na sila makatahan bihan, di nila kakausan ng pagsandal na amuyin laung ta mag ini pakaon siya miskin bihan natin niya pag anong doon amuin mga sila barhajat karta mag-ibadat day sab bihan na amura kuman in ini wayroon na lang tapag kada kaniya bihan natin niya di na siya magganti ang mga sila amin malaas na atin niya inyaon matarang na tuod hindi na sila makasandal mag ini atin niya ina makatatasin ini pagsandal bihan na inyad to aun na to kamaapan sin sara atungod si mga sila na amo yadto mga katawtay manghuran hakama Islam. At iniya sabot tarihay ni intao na sa sakit ibansin amo na in malaas na sibo da usog ibansin babae mura kuman piagbidaan niya roon haamin na sa sakit ibansin amuin malaas na tudlando na in sila wayron na pagkaba bihan. Amra kuman in magpidya bihadto. In sumunod doon, siyabot doon hay ni alhamilu wal murdi'ah. Amo na in burus babae, abutan sin bulan Ramadan, manjariin siya nagbuburos, damikyan iban sin babae amin nagparururo. Na doon hay nilang niyabang kaaunan sin amin hambok babae yaon, bat in siya buros, manjari mabuka siya ha ini ginhawabaran niya, siya amoy in laungta damikyan bukon sa jabaran niya, sampai pa amin bata-bata halam sintian niya, doonhan na kihatian sing kita yung pagkaon sin bata-bata halam sintian daing ha amin kataan kakaunon sin ina niya. Amad to. Na ini kataan banglaw niya roon haon ini maurol na madtumadtuin amin uzur katantan bat karna wayron tuod buli iban dapat bat in siya subay siya mamuka na inyad to hati niya aun da isab kalimayahan niya dunhan mamuka hawak tusin ini bulan laungta Ramadan na damikyan in siya laungta bangsa upama in siya balabi-labihan da isab dunhan na damikyan magpauno magpabuka da isab siya damikyan magpasahol bihan ang mga tao magpupuas sa isab atin niya in siya magpidya ra isab bihan amo timbiya mga ini sarayaw-rayaw ini hinangon sarta in mga inikatan aw nini yutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas pakaniya dahil mga nasabot na to ini. Bihad to mga katawtay manghuran sa agama Islam. Naamo yan in mga hukuman tungod sin amoy in buros. At tungod isablong tasin amin magparuro. Damikyan. Aun doon haon karna mabuga siya hagin hawabaran niya. Iban damikyan ha amin anak niya yaon sabab na muna
in piagbidaan simburus, in anak, magtubihan, kumaon day nga uno nakakaunon sinina. Na inamin magparuro isabi ni, damikyan, amoy in gatasin inayaon, in gatasyon kakaon yaon, bukon yaon ini laungta in pagtawag kaniya iinumon. Sabab in gatas, apabila in bata-bata laungta makainom na gatas din nga ina, nain siya magnajis na siya. Ati niya inyaon kakaon in pag-ianon gatas pag inumon din nga ina. Nabang sa upama, in siya, mabuga siya ha ginhawabaran niya, at niya nagahali siya, labi-labi na aon kada naman niya, kabiaksahan niya, bang siya magparuro aon doon aon pagpindahan sin kahalan niya, damit yan doon, iban buga niya hamin anak niya, amuin hapdion bihan, na inyad tubang siya magparuro doon han, aamuin kabiaksahan niya doon han sampay, makananam siya sin masakka, pakaradyaan niyaon, na inyaon lang ta bang ini wayrong kabaakan niya kaurugaing amuin makaparuro ha anak niya na inyaon lang ta in hukuman biyayta kato parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Amuray sabin ayat biat bataka inayad to hatungod sin amuin tao nasasakit. Demikian dahil ha suratul Baqarah ayat hangga tustag kawaluan tag-upat. Na ating pagyanundong na undong niya wa alal ladina yutiqunahu pagyanun yutiqunahu pagyanun amuin ni mananamsin masakka tiniaon doon pagka na naman niya ginhawabaran niya amuin ini bukon marayaw parasahan. Bihadto. Hati niya aun masakka aun doon haon lang ta ini bukon marayaw ini kumugdan kaniya abihadting kahalan. Na inhinangon niya bihadtura magpidya siya hati niya magpakaon ini miskin. Bihad totoo din namin kataan si mga uno-uno pakaradyaan biya si mga pagpidya ini na piyon mo yung tao amin magkakunahan tintatabangan. Bihan yan. Bukon siya inamuin pag yanong pidya ini bat inhinangon tawiya magsuki kaagi. Lawakon mo yung suki mo. Amuin kuan bukon. Inlawakon ta amuin parhajat sin mga pakaradyaan pag bukaan iban sin pagsahulaw ta. Bihad to in labi marayaw karena inyaon hikatawang mo ha tao amoy in nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta inbalik niya isab amuin irihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala isabing suko mo doon dahing haamoy in kinang mo yadto. Bihad. Sabab na matarang kato in makapabuka kau hatao ini nagpupuasa ihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala sin amuin pagpuasa niya pagsandal niya amuin wayroon lang ta maragdag doon ha amin taunag puasa yaon at niya hiril day sab kaniya jukup-jukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in ikaw habang mayan tulos ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala in hinang sin hambok-pahambok din kato taniyo mga katote manghuran hakama Islam. Na amad to in amuin ini kakunahan na to paamuhon din ha mga kakahinang na to parkala ini tungod paamuin pag iyanon lang niya pagpidya bihan. Na adapon mga sila amuin ini nasasakit bangsaw pa mamapuas na ba't inyaon kaulian da siya
ini susungon na siya mag-uno yaon. Labi marayaw amuin mag-uno yaon. Magganti din amuin uno niya. Din amuin ini wala niya na puasa. Bihad todo. Biada si mga amuin bawa idiuruko yaon ibansin amuin nipas. Bihad to. Tabang ha kaibanan doon lang niya nabi sinamuin biyay ta doon hamin nakalando na yung laas tumaas na bihan amod tuin kaibanan pag-agaron sing kaibanan ha kakahinang ada pun ininikatan tiyo kila kato hambuk-hambuok in mga hinang iban si mga sila kiyog dansin pakaradyaan ni aun sabab hangkan naka ini buka pasalan ini katantan aun tiutunguran pakanya sin aturan daing ha akamata Islam. Doon ha ini daing ha mga ini pagpatumtum kato tanyo sin sara na amuin tungod pa amin long niya kada. Bangsaw pa main pagkada yaon wala siya mga kiyatunay ha ini bulan Ramadan karna ini aon long taudur sampai doon haon nakasud na isabing bulan Ramadan ha at ini wala pa siya misan nakaganti sinamin mga ini 5 bayad to bihan na subayra siya magpakaon ini miskin. Tiap-tiap long ta adlaw daing ha mga amin wala niya yato kaya puasahan. Bihad to. At niya magpuasa siya dunhan iban uno pa siya. Nagpakakaon pa siya miskin. Ikaruan niya long niya bangsa upa maing kaaunan sin hambuk Muslim aon long niya nawapat daing ha ini ahli dinambuk yaon pag-ubos aon siya ini puasahon at ini kada niya wala niya mga kiyagantian na inyaon in mapatot puasahon niyaon sin ini amuin wali niya. At niya amuin ini nagdararungan sin pamilyaon. At niya amuin tagakaos ha amuin lauman sin family. Sabi niyan, biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyamun, sama alayhi waliyu. Isiyusyulong niya in nawapat, pag-uus aun doon puasahan niya, wala niya kaya puasahan, doon na inyaon gantian puasahan sin amuin lang ta wali niya. Bihad to. Dahil nga mga pangasuburo na inibiyay talong niya, inna ummati matat wa alayha sawmu syahrin apa aqdihi anha qala na'am padainullahi ahaqqu an yuqda. Pangasuha Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa perkala sin amuin puasa wala kaya gantian dunhan sa miliabutan siya sin kamatay niya na sampai biyeta dunhay ni in laong niya bunal tod in hambuk babae. Inna ummi matat wa alayha sawmu syahrin apa aqdihi anha. Ina kulong niya miyatay pagubos aon doon haon puasahan ni hangka bulan. Unulong niya puasahan ko ini kaniya. Amod timbiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang niya, oo.
Sabab inutang lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi mapatut mo ini bayaran daing ha kaibanan parutangan. Labi siya ini utang pa Allah subhanahu wa ta'ala bayaran mo daing ha mga parutangan sin kita rin diha antara sin kita mag taw tay manghod hangan pagkamanusia na damikyan inutang amoy nindeng ha mga sambil biyay kato limpal asara tungod paparkala pagutang di man jari inilaw ta gaan-gaanon si manusia sabab yan biyabay kato wayron makasudsulga dunhan amin aun siya parutangan. Bihad to nalariin parutangan pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain kapatot sin Tuhan Rabbul Alamin pag-ibadat sin kita niyo ipon niya. Amon to. Sarta kapatot ta isabdeng Allah subhanahu wa ta'ala bang tatiyunay katantan pardaakan niya na ini suko na to subay sabhito na isin Allah subhanahu wa ta'ala irihil niya kato parsukuan na to amoy giyakanta niya para kato pakanya. Bihad to mga katote manghuran haagam Islam. At niya tungod paparkala pag-ibadat ta ini kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabiyay ta din doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naam padainullahi ahakko an yukdah. Bunal-bunal lang niya huo, inyad to, subay mo po asahan, sabab parutangan, ini pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi yadto kapatut, yadto amoy hitunay sin, ipon pa amin tag-ipon kaniya, bang siya nakautang pa amoy tag-ipon kaniya, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amoy tulong ta mga katautay manghuran na agama Islam, pengajian haupo-haupo, murah-murahan yadto katan amuin dauhat na to karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo adlaw kana amoy ini paamuhon na to kakahinang na to labi-labi na masuok na to pila adlaw ra kumandeng habihaon sa kira-kira mga unong adlaw ra kuman ini dumatong na pagkita simbulan ubos yaon bang tumarang na kato taniyo aw na makakita na inyaon lang ta tumat na nakita niyo sin pag-ibadat na to ha bulan Ramadan amoy subay doon haon tumod kuyag sin kita iban og sin kita doon hamin amal hawak tuyaon karena inyan amoy kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang umug ipon haamin daakan niya tan tuukon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natulasahon piyang daakan niya ito na inato doon haamin aturan piatarang sin daak niya tanto sadya inyan katantan hiwalik kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw kana katan sin kauukan na to kakukuyakan na to ihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan hangkan na samilbiyay taha adiskudsi ini suway nato daran ini tiyutumtum amin batukun na to katan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di kato. At biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadiskudsi abdi ana urid wa anta turid in radita bima urid aghnaytuka amma turid wa in lam tarda bima urid at'abtuka fima turid wala yakunu illa ma urid. Daong sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi ipon ko aun law niya kabayaan ko aun daysab kabayaan mo na bangkaw long niya magrida sin kabayaan ko doon takaw dihilan kasannangan nakatanaman mo. Na bangkaw long nari magrida sin kabayaan ko
doon takaw rihilan kabinsanaan ha, amuin katanaman mo, wala yakunu illa maurid. Wayroon da jumato kay mo wat malaing ka na muralong niya, in kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in jumato. Nakita ka mo yan. Atin niya, subahin na to, hapalun in hadis ini. Sa halta paganggautaan na to, uno-uno pakaradyaan, bang kitarhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amal, ingatun tatud marayaw, paamun tatud marayaw, in kaagya kita himinang, biya di inin hikapaamu tasin hinang, madto kita paamin kakahinang sin daak niya, amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab insiya in katan sin amal ibadat, harap patuhan Rabbul Alamin, inyan napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahit biyabayta niya sambil, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bih. Wayroon hang sulag uno-uno. Way hang sulag uno-uno. Ikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyang daakan ko kay niyo. Ipapahinang. Pihanyan. Nah, amo yanin, ini hati niya, na jukop inakama Islam, ingkatan kakahinang jukop na isabda. Piyatarang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan. Nabang aun doon, wala niya napatarang, hinang di majatuhalaw man na to ini, inyan, ikalupasin waktu na to himinang. Di dantay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, man sukuton kita niyo sin waktu na to naginang kaniya. May ta na to hinang, sinuay nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala. Way raysab na patarang sin daak niya. Namo sa yan, mga katawtay manguran, nawiyad ton hadya, yawot na isabin waktu na to, mangumbaid na ako kaniyo waktu ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.